Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Fil-Belt Victoria Għawdex, il-Musew Il-Ħaġar qed jospita r-retrospettiva Reluctant Modernism, The Art of Ġużeppi Briffa, b'aktar minn 100 xogħol mill-artist. Fit-19 ta' Awwissu, l-Istitut Kattoliku fil-Furjana jippreżenta A Little Night Music, serata ta' opera u Broadway mill-Opera Nova Project. Fis-7 ta' Awwissu, il-villaġġ tal-artiġjanat ta' Taqali jilqa' Festa Lwien, b'artiġjanat, mużika, ikel u airport impressions. Fit-12 ta' Awwissu, fit-Teatru Salesjan ta' Taslima, Adrian, ir-Russu Brinkat jippreżenta JazzKlabb Russu and Friends, lejl ta' jazz, swing u ritmi latini.